aha no credit dey adwuma you can be sound more gen so be kan okre e dey atray ade e do ba ha sei yen hyase apacho ne ade me ba ha no o how be mu e na first no ne de kan lesbianism e ha me pa wanga sa no onyonko mada me pacho ane I see e hyase brebe no what you say me pacho e hyase na mo 21 years okay pacho this is what you say this is 32 okay 11 years ago pacho okay while practicing lesbianism for 11 years me pacho I can't say ane okay yentoaso me pacho started a time me ne kra etena aye na me dikan ewo awoba dida ba boy nti ono no na me ana me hwe ma de ekoba bet ebedu baby na me nya help bia biu na na wan away okay even me share abrabo ase no mpirwanyize me pacho ani ti be ma na nji me pacho de bi nti akwese me ana na me hwe ma de ne se wa mfa be ma ba ko no me pacho de bi usi su na o mema hu mema ise nti wanga sakra wa hu ni papa poto na onyim ye me pacho de na mema se na odi ti o ya wa hu kanu kwa chere pacho mentime wese for bese 4 me pacho ani ti na hu se akwasi kojo yaw ana kwame okay yentoaso okay nti ohona papa na yes oboa me nti oboa me saa no ka se okay sisi ade e wo se ornament na nti me pinin so to ko hu me parents and audition ba ko na kasa pe ko ba ko ni 50 Ghana na odi ko hu me parents nti odi ko ye na na parents je na me ne no kwatena ye nti me ko ye no so na oba afofo wo ho nti me na me koto osutu nti na me ni maame no wo papa no ko ejuma na maame na afre me aba ne dim nti me ko ni dim na maame na ro no se me so me ro me ho nti me so me be ro me ho na o ka se me mfa mensa enhihye na ase nti me be ye nti me be ye na sa ama ne be kokwa ame nti papa na ni ho a na yeko me mako ni dan no by then no oton santo ne be mama di kan hyase ne se no aton santo nti me no nsan ansa na me hyase nti na wa no musada me pacho na me no nsada no ka cho se no musa e di ensa sabufu dabi ako mi no nsakro but na ako nsa ebo okay nti ene na me de share ase nti me ne ne tena ya sa ma me be fa ifu nti me nyim ye no ena ono be ko ye ti okọ ni krom na ka me ne papa no kwa wo ti papa no e ka me ne papa no ena me papa be free mu ti me papa free mu no e wo se ye ko eko si me papa e wo ye krom nti e wo se papa na bo ame na me nti me enko si me papa e bi se na aso be ma na ewu eni ni na mu wanye nti me brothers na bo ame na ye ko village ti e ko du no mu twi me ni mu fine na me sa me chi ba back nti me ba back no na me be sin ko me da mo mu twi woni se omo e owo aha nti esie no wa ha e wo se ko ye amamre no wo ho ti e di kambo be ma na ma na be ma ne di ni opinion so so be amamre ni na but e do so no one show up view by then na me parents fear because na me mama no hu fa na mama ya serious na se be ni tremo kan nti na me na me won nchen nti wamba sa na ye di ko village no nti e ko du ho no ende ni omba ka che me no ma ka che me fa nti me be du fie no me ba back no na oba ye se oh makwa ba ende se ma ba de o se ye oba ni awarefo ana me se me ntimi nye sa de no because wo gu menim as first ye ko no so wonim duane amani akola ni ko di ya ansa na ye baaye
na masa sebi na masa beda ho se oni menye bibi de menye na o se sa de a mempene de asa wate se me ko village me busu afa akwa ware ama menti oni menti ne bio nti o je ne ba sa aka na akwa na 4 months to o je ne ba e de na akọ na me se akola na no menti me nja akola ba ne mane mfa ne nko no se de bi o de akola nbeko nti o bo me fine na me frɛ me bra se ombre fie me hwɛ ne ekoso ti me bra ban na me bra bisansa adan no so won pɛ me bio ti o mo de me ko village o makwa ko ware ama me nye sanka on ka se o ne me nye bibi na maka se me ne nye na me ka che me bra se me nye me ntimi ne nye na me bra se okay na me fa akola ne man no fa akola ne nko by then na makọ report no police station ti o de akola ne ko e hwehwe na ye hunu ti ade chie no de akola ne baaye ti o de akola ne baaye no na meji abofra no ti me hwe akola ne saa oba no amakola ne chop money ti do akola ne nya 3 years na ofa akola no de ni dwane ko omukro up to na me nim baby akola na wo nti e wo so na me best start ba ejuma na me ye ejuma o sports nti sport ejuma no na me benya adamfo bi ti me benya adamfo no na me ba boy no so o monchent na mo no mo hwe akola na me ti bibia me ko ejuma ba na menye bia na me de akomo mo nti me ni adamfo no wo saa na one day o naked in ho nti o yi no ho na me si o na me started me nsa asuso no mo na me ka te ono so yo ba pacha ono so yo ba obi sa me sa den na me so like me feel say me ni nye bibi o ka che me so o kan tem sa de onye bi da me ni first person oni me yes ade but odo na o ma me awafa me say sister me nti wo beye na me ni me no ye sha ase ti ye sha ase sana last year no me ni ewo mu ana me ko fa guy o ka che me say ma me fa be ma ti se me ni ye we na me ma ko be ma but me hu be ma na me kondo be ma nti me ko fa be ma no be hu ye no ka se oni me ntene biu on pe me biu nti me ni guy no e wo ho sa nti me ni be jai we no nti ene nti me nye biu but me hu oba still me feel ma oba ene na edi me nya che se ma ejuma se me ni we bia nti me ti sa manfo ma amoba ha ebeka omo problem ne omo situation ya me fa mo so je mo eje na no na me ka che me hu se me ba ha na nyame anam mo so na waji me efi no because asem me nyama bibiri ono ya baba na asem because na first na me wuskapa sisi a me niske bia da bibi ma bra bon so nye all that good because esi a me no betima tena sisi a endru bibia na ohuye mehi ohuye mebufu onye mehwe bet na me mfene se me no betima nti me dwene me bisa me hu se nti se me ne me babo eno kwa na ho na se me konya no ya baby ebetina me nchen a ni eya me no metimi di asa onu so ana ha me etete me pa me kwa so all right me tunu all right bet me ntimi otu nyu waso me tunu waso ono nyu to pa me tunu nyu be pa na o ya de tuche ade usu menso anyo be na opepa gospel music be na ope me pa to metima to ewo no obitina to Yehowa meva Yesu meva dolo Gbogbo kokwe meva dolo Meva kle nyejiblibo Yehowa meva Yesu meva dolo Gbogbo kokwe meva dolo Meva plenya jiblibo Chomo no senelo Chomo walo Papa vazamu ala sineche Pamlo Zamemo wale sineche Gbogbo kokwe meva dolo Meva plenya jiblibo Chomo no sinalo, chomo welo, papa
Papa Vazamuwa lesineje Amlo Zamemuwa lesinelo Gbogbo kwe mevadolo Vakle Nyajibli bo Mensu, why? Mensu. It is part of life. Even though 93.5. Even though I don't understand the song, but I was touched. That is the only thing I can tell you. And you will be a person obedi bone. And you will be a person obey Niyama and Semfata. And you will be a person me kwa sorry ma kotodwom. We are many yonko ba beda, many yonko bema beda. None for so be impune also. Say ubekwa sorry fee. Wakuma e prehwehwe awurade. Wakuma e die huse wa awurade mu. Nanso akwakwa se ya keju, ya tu. Uyemu anka wo ye awurade adwuma pa. Uyemu anka de bia wo sori awurade, nka wo pagye awurade, wo ma awurade so. Nanso nya akonya. Eponya akonya na kosoma awurade a. That day crowd in the kankan. Da obey no want to no power sorry no. Sa dan na obedu fi a. Wa ho mo be sorry. Se wo nyonku ba ankoda. Wo nyonku be ma ankoda. Ade nyina mu no. Awurade pe no betimi a chew. This is Vision 1, number 35. Ferroclear blood tonic and tablets. Ayopa. Wo obi a wo